Mat Bekongsan. Bams mai kita kot bertemai banyak perilang ke sokar MDA 2.0 on satu nation yang akan jumpa kekam. Kedai kerai jom keseng benweng no yang nak ke kabinet ong bapol. Labu ik special investigation team bentuk kit ahlo ke jingsha penyap iklung the Southland. Sedang Katoris Taxi Association yang kejeng ki bakian bu puan aduk mentai sini. Ki kubur kebepunya. Prangut ki nongelam kila shim smai mentai kesini banyak trilang haga sokar MDA 2.0. Kini ki dekot ki bala penrung temai ki long Timothy di Shira, branding A Sangma, uba Sostenes Sotun, bat uba Wailat Miki Shela nak keseng NPP. Uba Metba Lingdo, bat uba Lakman Rembui nak keseng UDP. Bat uba Methodius Dekar naka HSPDP bat uba Shanbor Sulai naka seng BJP. Menteri Ketenat Kam jengok kai pertai uba uban sami no uba Paul Lingdo mentaka sengi ulo ong bakadai karai jong keseng banweng no yo naga kenhun menteri. Uba Lingdo ulo ong ru ba om shimladon ke jeng menjur banyasam ya ke jeng long dekot haga kabinet. Ya uba Lingdo bat uba Kermen Shela naga seng UDP la sya weng no naga kenhun menteri kat ba ya uba Metba Lingdo bat uba Lakmen Rembui naga UDP la penrung haga kenhun menteri. I have not thought because first, even the new ministers are yet to be sworn in. Second is I have just had consultation with office bearers of the Shillong City UDP district, of which I am the president. But I can say this, I believe that every setback also can turn into a setup. Labu ia ka Special Investigation Team na ke SIT bantokit ahlo ke jing subasha penyap iklung kentai be Southnem kerta Nongrah ia ke SIT on lam da USPCT uba Herbert Karkongor. Ini hebrid iba kerteng i Insafira Lingdo maunai ilaja aka sengi blay bala lapat ia kemet ke jong i haka sengi bebut. USP ke East Khasi Hills uba Vivix A mulo ong ba ke SIT kan satokit banyak ahlo ke ni ke jingja badan satokit ru ia bun ngut kibriau. Kibriau jong ke forensik bat ki kenhun yalam ya ki ksaus madien ki ladap banwat igi sabut padonkam hakati ke jaka hakaba lalap ikamet jong ikhilong. So an SIT will be formed on this case to ascertain the facts of the matter and to also zero down on the culprit or culprits. So investigation is will actually, once we delve more into this case and get the forensic reports and other analytics, then we'll be able to get a clearer picture of things. Once we start probing, then the picture will be clearer. Ka senjuk kinong sensar shnong nong thamai pelun ne ke sngi gala pelong i ke jingya pat ba ban penrem halo ke jing sha penyap jong iklung Nongrah. Presiden ke senjuk uba banteli nari ula ong ba ke bor an ke dei ban ai ya ke jing pensaja ke beting e ya ke bedon keti. Sekretari jong ke dorbar shnong Nongrah uba pi pingrup ula ong ba ke ni ke jing ja ke long ke ke bom shempoi perkhat ba ke lakta shibun e ya ke nong shong shnong. Min haban penpau sa kasokar ban kentu ya ka bakan sim ya kesinjam ka bateng ban lap bat ban kem ya kun kini hi nong le kam snil bat kam tam ru ba ka an kam dei ban sinjor palat ba ka an ka dei ban dan ba kasokar ka dei ban thau ki an
kaba lakunu ban pen stom iki bun kong snam nang ba kan penting ya ki wei pat ki batmu ban le ikun kini kecekam kawai nak senjam ke bangan dari keren bagi orang Basnom di Presiden Jong Sejuk bagi orang Basnom kalau makat nakaliang ke government ke haban shim ke senjam ban penyo yakini ki CCTV kamera habaro isnong inde tang isnong nongrah habaro isnong jong orang Basnom kabar ni don kam yakini street light ke biang ke isnong nomor kum bakalong ni isnong inde isnong ke beruspa ndrei kajing lot nak kemudian kini kam kalong kebun kumtangi dawa nak kemat ke sarkar bahkan nang penklan susu iki an ki kendon ki nongwan jungok kai perthei lahap ban mat iki jing e ki bebun ha ki sngi ki banwan na kajing sedang jong ko all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ya kajing ki baklem bu po na duk ko san bajemen step mentag sngi unong ai ktien ke association uba balajit jerwa ula ong bakane kajing ki kamdai ban persha e ki nongnya kali na Assam hendai kadai persha e ka sokar Meghalaya kinongnya kali ki sngo bitar e ka jingbamla ka sokar jela ban pentraikam ya ka reciprocal transport agreement bat ka jela Assam bat ban shna e ka transport policy ki bathamai hapo ka Meghalaya motor vehicle rules ang ka strike na do menta ka singi khat rew tarik mut la shai ru kan kontin kan ya be khat nyau tarik ru kan ya be kat ba ka sarkar kampat khot ne kampat ong yang ngi ba ngi kwa ban pentri kam no ya kata ka reciprocal transport agreement ba ngila kloi ban syong bat ka Assam ban syong bat ka Assam men le kata ka transport agreement badru ban wan ra ya ka policy kum ka Meghalaya motor vehicle rule kanang ba kila bante lakam kumya ka taxation ya ki permits nang ta ki entry exit point ya ki depots EA barokhat mdai tang hangni hapo East Khasi Hills kani ka ba ayu ladang ipet wat chapo Jaintia Hills chapo West Khasi Hills Southwest Khasi Hills ru ngila follow ya kani menta ka singi ngila dable kumju hi ka kong Elbina Marbanyang ka kemi jong ki sangut ki khun kala yo opdang ki yeng bat kala ai khuble ya ka all primary school teachers association la ne ka upsta kani ka seng kalala ban lum pisa nriulak tingka ban shna bat penbet penbiang ya ka yeng basna thamai ka badon ha ka snong site sning ribhoi kani ka sinjam ka long kum shibenta ban kenmau burom me ka lingkhu sngiap ka bashispa nyopun riau jong kupa jong ka tien Khasi Reverend Thomas Jones Shushu ka upsta ka la rakhiru ya ka lingkhu dapsnem ka bashispa prapulai jong ki lower primary school ha Khasi bat Jaintia Hills UMLA ka nong po uba Meryl Bonds im ulalong ukongsan ha ka ne ka program ka bala pelong hamadan football nongjeri ribhoi and the treasurer of Presiden New Productions Kejingan kejong lead Reverend Thomas Jones Ublong pa jong Khasi alphabet Bahkan kejong kopor Ya kejingdap shispa craft license Ya kejing sang jong below primary school Hapo ke Khasi dan dia kejong Hakan kopor kami ikut United Khasi and Jantenis George Washington Galuwa Education is the key to unlock the golden door of freedom. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. Ka National Disaster Response Force NDRF kala pelong ya ka program ka basan singi lenter ha West Khasi Hills support ka familiarization exercise FAMEX Community Awareness Program and School Safety Program ahaja apusan ka NDRF ka lej banjungo igi school bat ya santali ki shnong ha keleng ka district da ka jingtmu ban a jing hikai ki samla khamtam ha ki po bawan len shop ka bor Mariang Ndena Ka Jirang Organic Agro Farmer Producer Company lani ka Jirang FPC kala jam sa shaw weipat umau mer da ka jingple ya ka aseptic
pulping and Mandarin sorting, grading and waxing unit ke Beningkong ha kejela. Kamhashwa ke Jerang FPC kelala bansalan ya usok nyamtra lania ke Khasi Mandarin se Dubai. Ya kene ke unit bertemai laseng ha ke jenglut ke balakot syaka iwei point san pauklur tingka. Ke kong amprin lingdo apa ai jingkran ha kene ke sngi ke ong ba kene ke unit ke bertemai kan long ke jingmento ya ki nongrap ke tan Western Ribhoi ha ki po banwan. Ya ke Jerang FPC laseng haus nam ajar khatnyau bat menta kala don haduk kumba South Park Lab saungut ki dekon. Syuk kene ke seng kala trelang bat ka Lulu Group International. Kene ke unit bertemai ke nyarap ban penyak yau om tang ya usok nyamtra lani Khasi Mandarin hende ya kiwei pat ki jaj sok kum usok trun usok pan bat useng. Karibhoi kadai kari kapakiblay kimakakhu kerpang. Kitip na kitip ya kata. Kitip bet kat babet unsay so hakinigilong. Ni ka surkar ni ong ino yung tu yuya let pai shop kinong menrim. Kibat prat kibat hongi kijur kibat tay ya kamet. Kibabha, kiba ay snam, kiba ay mansin, kiba ay jing im, kikon kitim, kipateng, kibanwan. Kiyong o, guteng sarkar, kabasniw, kamay yung iya o daway yuria, haptit, kakablak. Mentang ini pet ya kajing long juman kasu meneng hatura, kajing kriat kalong 40 degree Celsius, bat kajing shit kalong 40 degree Celsius, kajing sengam kau mentang kesengi kalong 90 nak shispa, bat kajing hap slap kalong 0.4 mm. Haba pai pat senong ba shalong kajing kriat kalong 40 degree Celsius, bat kajing shit kalong 40 degree Celsius, kajing sengam kau mentang kesengi kalong prapusan nak shispa, bat kajing hap slap kalong 40 mm. Kat bahar Jawai pat kajing kriat kalong 40 degree Celsius, bat kajing shit kalong 40 degree Celsius, kajing sengam kau mentang kesengi kalong prapo nak shispa, bat kajing hap slap kalong 0.1 mm. Kelak bandon kajing hap slap, bat kajing tiat upertat hagi babon ki jaka hatura shalong bat Jawai. Syaban poi syek bekut jong ketuk kubon ni pek biang sa isian ni kini kimat bakongsan. Pansmai di dekat bertemai dengan trelang bersokar NBA 2.0 on pembenasyan yang kajing batikam. Kadai kerai jong keseng ban weng no yang ngana ke kabinet ong upa pol. Tatung ye ke special investigation team ban tokit halo ke jung syak penyap iklung basau senem. Bat sedang ke Tourist Taxi Association yang ke jung ki berklaim buat puan nado dan taksi. Deparlok kat tungi lapoi sebekut jong ketuk pebor jingi mentaka janmiet hadu bagi nasyam filasai kesengi ha kejuk kepo kebisi buani pi barok.